Assalamualaikum, selamat pagi di sana. Pagi ini kami di Balai Kamis, Pakandangan, mau sarapan ketupat gulai tunjang. Mari kita masuk. Alhamdulillah di sana. Pagi-pagi dah rame yang sarapan di sini di sana. Ada gulai tunjang, Pak? Pesan 3 piring, Pak. Iya. Tuh. Ketupat gulai tunjang. Tiari nggak lesiko, Pak? Tiari nggak lesiko. Oh. Ya, kok boleh? Pakai mie? Gulai tunjang. Ini prosesnya. Oke. Wow, gadang bana di sana. Gulai tunjangnya. Masya Allah, mantap. Wow, gadang bana. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Baras porsi kok, Bang? 22, Pak. Oh, seporsi 22 di sana. Murah di sana. Masya Allah. Besar sekali porsinya di sana. Pakai mie. Ini stok ketupatnya di sana. Masya Allah, banyak sekali. 3, Bang. Iya. Seporsi 22.000. Murah ya di sana. Pakai mie kan? Buka sampai jam berapa kok, Bang? Tergantung sih, Bang. Kalau KPAD itu cepat betul. Oh. Biasanya kalau hari besok itu sampai zuhur. Oh, lebih sampai zuhur ya? Hari Kamis itu sampai sore. Oh, oke. Nah, di sana sarapan tunjang siap disajikan. Terima kasih ya, Bang. Iya, Bang. Masya Allah. Gadang panadun sana porsinya 22.000. Lokasi di Pasar Pakandangan, Balai Kamis. Alhamdulillah. Ini di sana ketupat gulai tunjang Balai Kamis Pakandangan, Pariaman. Masya Allah, besar sekali gulainya di sana. Besar sekali tunjangnya di sana. Di sana. Masya Allah, tabarakallah. Seporsi sepiring 22.000 di sana. Besar sekali. Kita cobain di sana. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dagingnya empuk di sana. Kecilnya empuk. Inilah terasa padehnya, terasa bana bumbunya. Mantap. Inilah empuk di sana. Alhamdulillah. Empuk dagingnya. Alhamdulillah. Kita coba ketupatnya di sana ya. Alhamdulillah. Lama banget. Mantap di sana, padeh, pedas terasa, bumbunya terasa, pedas. Alhamdulillah. Ini lunak dah. Iya, lunak banget dagingnya. Inilah enak sekali ya.
empuk. Recommended ya Don Sana. Kalau main ke Pariaman, singgah sarapan di Pasar Balai Kami Pakandangan. Ya, dari pagi sampai jam 12 siang. Oke Don Sana, recommended ya. Assalamualaikum.